makosa yangu. Akenya magikungwira miaka 56 ya mambura ma Madaraka. Commissioner Wilson Wanyanga wa kaunti ya Kiambu oririe atongoria aria athure kunyitana uria mari na urumwe riria macaragia kura na matige kuorotana na gukanirira. And I've always been beseeching the leaders of this country that we work together so that we can deliver as a team. No riria munini wa ngabana James Nyoro arugamire kwaria etetera na kuga thengia wa ngarari ciao na ngabana wende kuyeheria giti-ini kiu. Na mimi bado nasimama nikisema we should be united for Kiambu. Andu aria moe Gikuyu ni moe wega ati Gikuyu kiugaga rika na nyumba itiubagwo. Mwena-ini wake Gavana Waititu augire ang'ethaniri ake a kiuteti neo makoretwo magiukirira utongoria wake, akiongerera ati ndegwitikira guconorithio na ndeto cia muhuhu. At a time katika kaunti iko na gavana moja, iko na deputy governor, na yeye akikubali kuwa deputy alikuwa amesoma sheria akajua kazi yake ni gani. Ni ritana ria kurutithania wira hamwe atongoria aria othe mathuritwo kaunti-ini ya Kiambu makiorio kunyitanira niguo guteithia na kurutira wira uria wa mathurire. Handu-ini ha Inoro TV kuma Ndumberi kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.